Kao i kod većine građana Srbije, i građani Pirota i okoline vole da provode vreme u prirodi. Od proleća do pozne jeseni boravak u prirodi može biti veoma prijatan, a okolina Pirota ima šta da ponudi. Na teritoriji opštine Pirot nalazi se i deo Stare planine, Zavojsko jezero, izletište Vrelo i mnoga druga mesta koja privlače posetioce svojim prirodnim lepotama. Ova izletišta svakako jesu prirodni resurs Pirotskog okruga, ali i cele Srbije. U održavanju izletišta u Pirotu, posebno onih na teritoriji Stare planine, učestvuju svi, čak i turistička organizacija Pirota. Naša turistička organizacija, uglavnom, naravno uz saradnju sa našim javnim preduzećima, to je konkretno više sa javnim preduzećem Komunalac, u principu samo područje Stare planine je veoma izazovno i za turiste, tako da jedan dobar deo lokaliteta zaista sređujemo. Naravno, pomažu tu i Srbija šume, jer ipak je Stara planina pod prvim stepenom zaštite parka prirode, tako da jedan deo održava Srbija šume, naravno uz neke naše sugestije. Postavljanje mobilijara na svim tim značajnim lokacijama, košenje trave, sečenje niskog rastinja i tako dalje. Znači, održavanje svih tih izletišta dosta kvalitetno radi naša, kažem, turistička organizacija uz podršku Srbija šume i našeg javnog preduzeća Komunalac. Izletnici i kamperi na Staroj planini imaju gde da odlože otpadke koji ostaju posle svakog našeg izlaska u prirodu. Ponekad nekome manjka samo lepo vaspitanje, ali i to se sve ređe dešava. Stara planina je kod nas blizu i možete sad i sami da se uverite kad krenete putem Stare planine, da vidite da nema tog đubriva, da su postavljeni kontejneri na odgovarajućim mestima, da svi oni koji negde kampuju, letuju ili nešto borave u prirodi, da dosta toga koristi. Ne mogu da kažem da je to 100%, ali, da kažem, u velikoj većini to se poštuje. Uvek ima neodgovornih pojedinaca, ali ih je sve manje. Raznim akcijama podignut je nivo svesti stanovnika Pirota i okoline o značaju izletišta kao prirodnog resursa i o pozitivnim dejstvima boravka u prirodi. Problem vandalizma kod mladih na zelenim površinama u gradu i na prigradskim izletištima rešen je medijskim akcijama koje su za cilj imale podizanje svesti o značaju boravka u prirodi i o potrebi da svi zajedno čuvamo prirodu i životnu sredinu. Ove akcije su dale pozitivne rezultate. Ovo je vodopad Bigar. Nalazi se na magistralnom putu koji od Knjaževca vodi ka Pirotu. Ovde se Bukovski potok uliva u Stanjinsku reku i nalazi se na 455 metara nadmorske visine. Mesto je nepristupačno, pa je zato i zadržalo sve lepote koje mu je priroda podarila. U blizini su i 3 jezera sa niskim kaskadama. Spada u omiljena izletišta Piroćanaca.
Značaj boravka u prirodi teško je izmeriti. Izletišta su resurs koji je neophodno čuvati, ali i negovati kulturu o važnosti ovog resursa. Građani Pirota su nam pokazali da svojim prirodnim resursima poklanjaju značajnu pažnju.